So di ako karon makaidol sa ako ang sibuyasan tungod kay di si Dong Kiandel kay mangayo siya nako og sibuyas kay iya ko nung itanom. Andin ang uban iyang ilamas, so mao nga di ami karon. Andin si Dong Kiandel gikan siya nangumpay nang Sa kukuan dire kanang sibuyas ya. para kumpay na sa imong baka kanang Kumpay ya. Kay So baka na mo dito. nya gusto ka mag-vlog Dong Kiandel? Gusto ya. Nya mao na no, ako naman kang tudloan kaniha kung unsaon gihatagan ka na kung mga kuan unsay pamaagi sa pag-vlog. Kinahanglan dili ta mag-ulaw-ulaw ana matubang ta sa kamera. So mao na yung pinaka-importante. So mao ni Dong Kiandel ako akang tagaan di ara ang sibuyas. Salamat niya. Daghang kay salamat ang sibuyas kay pwede pagdaghan. Unya unsaon nimo na imuhang tanom nimo? Modaghan ra na dong pohon. Modaghan na jud Ubay-ubay naman po na ug imuhang itanom. Salamat niya. Walay sapayan dong.